Ada katuturan satu itu teken ititih goban ititih muah itu mone sing jelen sing jejoh melena ititih gobane bunteran teken itu mau cara kutu jani ititih kacerita yang mengkap di selag-selagan tikahi kitu masih di selag-selagan bedegi tiga lari kedua burone entu mamane sing jadelen tuah getih manuso itu mo demen mengkep beten galenge kitu masih disaput-saputi apa buin yening irago ngelah penganggur tusing jo kedas utawi kumel ditu yo demen ngoyong ritat kalau ane ngangon saput utawi galenge itu sirap ditu subo itu mau nyegut di subane gitu yo mengkapuin aluh yo ngalih amah-amah mawastu gede basang yo ni mokoh awane gitu aluh nih yen ngalih maman uli aluh jadi cerita yang Ido sang Prabu risedak Ido mokolem ngerayang jadi yo itu mo kememai ngalih selah titat kalau Ido anak agung lep-lep mokolem nuso angkiane teken itu di subane keto jak ginteng cegup muah kasedot rah Ido anak kitu dogen keginane yo itu mong ngerah inu do makada demen hidupnya bagio raso genepnya suwereh singgep kewah-kewah ngalih amah tinggal yo mengkap dogen ngantosan mekelit abang sing ketaro teken imanusa sedap dino anu yo ngerepe itu di pemereman anak dia subuh mah kudang-kudang kaden Ido anak dia agung nyari tayang gatel kulit idan yen aku ngeranang Ido tusing uning das Ido lunas baos di luar yen aku ngeranang mekas kas kes tusing jaman mengkolam panem bikas yone itu jani cerita yang Ido anak diagung ngadang paruman utawi sangkepan ring banyak-banyak sawire genting jagat idane paneliu paro banyaki ane mengelah pikobat ane sedang maos melingih Ido di purian ungat-ungit sambil ngamol lecito Ido mesanakan sambil ngarip kiap Ido anak dia sambil nginget-ngingetang apa ane subuh kemariang sareng panjang jele utawi melah tan keraso saget lantas arip Ido menuju ke pekolom itu lantas ititeh kecunduk ngajak itu mo lan kene abad teken nyamane itu mo heh tumo ken yo hidup icang janine anggon cai nyamo berak aking awak icang meh gak sencang mati milah icang mengkap jag kepungo ubar icang kene manusia abang icang penyemprotan kone icang gatel apa
cang kuning ngerang nangai jelek dini mencai dadi jek mokoh awak caine tumo sing kima dalam icang bang ya icang kengken carane abang sido masih cang mokoh goih cahoy titik yen nyak yen cai yen ngugu munyin awake do cai yen lenyok kin semayo lan bareng ngajak awake cai sing dadi lobo gitu yen syarat sing dadi ngintang anake agung yen nguju anake agung nu tonen mekolem gitu yen sing gitu jek sengkalo cai wah awake bisa rugi masih pocol awake ngurin uko cai yen aksing cai ngai-ngai ceket ropon layah pasang caine gitu yen titik maro yen sanggup awake ngajak uko cai yen sing gitu sing awake nyak ngajak yen memengkung cai sina cai lakar kemasin mati gitu abad iyo itu mau menyen awake yen bisa lakar bisa kena bareng mati yen kulian cai sing dadi cilepas yakni cerita yang lantas sedek itu anak agung mekolem kas-kas kes-kes peragalan ido genit kememain tan ngoyong-ngoyong tan tangan ido anak agung ben nges-kes dicokor ne melaut metangi itu tepukin no cingakin sarang aduh ngeripi ditangkah anak kaplak lantas mati lantas yo tuh sing jadolen buah itide tuh subuh pedas yo itu mau ngurai subuh lantas gitu cerita mati yo itide buku tamplang nemu sang kayu buen mau kolom itu anak aku itu lantas itu ngeraso sebut tawang aja nih sehingga dole nanti itu kaplak itu buen nih jadi ganti nih itu mati masih sehingga titik tuh suere mah kedua burone entu mulo corah gue lobo nanti mati raris ya itu mau ngelawan titik gitu subuh yang irago pas lobo kali gayu ya nalo sina irago musang kalo do bos mulurin kena ya irago man yengse man amah uli alo keingsak lantas kedua nento soro titik itu mau gitu pemuput nih ini anak kita liwat lobo muah serakah ini ada nih puput wadah muniki dumun mang dawenden pigunan ipun